Povod za današnju konferenciju Jablaničkog okružnog odbora Srpske radikalne stranke je 34. rođendan ove partije. Kako je istaknuto od svog osnivanja pa do danas, Srpska radikalna stranka je verovatno jedina stranka na političkoj sceni Srbije sa ideologijom koja nikada se nije menjala niti će. Mi smo ponosni što do danas nismo promenili svoje stavove ni za milimetar. Istakao je predsjednik Jablaničkog okružnog odbora Srpske radikalne stranke Dušan Stanojević. Od svog osnivanja 1990. godine mi srpski radikali zalažemo se pre svega za obnovu punog nacionalnog, duhovnog, kulturnog, ekonomskog i političkog jedinstva Srbije, kao i prestanak svih podela među nama. Mi smo ponosni na naš program delovanja, nacionalni, politički, ekonomski, socijalni i kulturni. I ono što je najvažnije, ponosni smo na našu ideologiju, istakao je Dušan Stanojević, predsjednik Jablaničkog okružnog odbora Srpske radikalne stranke. Kako je dodao, u svetlu današnjih političkih okolnosti može se reći da su radikali tu apsolutno dosledni i da nikada nisu menjali svoje stavove. Čvrsto stojimo na poziciji da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije i da tako mora da zauvek ostane. Oko toga nikada ne sme biti razgovora, dodaje Stanojević. Ono što je nas srpski radikali od uvek krasilo je da Srbiju smatramo otadžbinom, a Rusiju majkom. Od osnivanja pa do današnjeg dana mi srpski radikali prošli smo sve faze. Bili smo opozicija vlasti, ali nikada nismo bili opozicija Srbiji. I bili smo vlast koja se nikad nije obrukala i koja je uvek radila u interesu naših građana. Bili smo parlamentarna i bili vanparlamentarna stranka. Bilo je perioda kada smo bili najjača stranka na političkoj sceni Srbije, bilo je perioda kada smo bili manje jaki. Danas Srpska radikalna stranka, nažalost, nije parlamentarna stranka u Srbiji. Narod je tako hteo i tu nema ljutnje. Na nama je da zbijemo redove i ubedimo građane da je politika Srpske radikalne stranke apsolutno u interesu svih građana Republike Srbije. Sa druge strane, postoji niz drugih razloga zbog kojih je naša stranka van parlamenta. Mi srpski radikali vratit ćemo se tamo gde nam je mesto. Na čelu sa našim ideologom, doktorom Vojislavom Šešeljem, vratit ćemo stranku tamo gde je mesto, dodaje Stanojević. On je također istakao da su ponosni na stavove i čestitu politiku svoje stranke čistog obraza mogu da kažu sugrađanima da im je najvažnije da se radikalska ideologija realizuje, a ne da li će se i kakvim funkcijama baviti. Nije interes gola borba za vlast, nego borba za ciljeve koji su opšte nacionalni, zaključuje Stanojević na konferenciji za novinare.